Lashaya ngematshe. Sikhuluma ngemadoda lashaya ngematshe. Nasikhuluma ngaboJobe sikhuluma ngemadoda emadoda namile mathumba ngenxa yelivangeli. Nasikhuluma ngaboJohane sikhuluma ngemadoda lafaka emgonyeni ngenxa yelivangeli. Kuthiwa ke labathandekayo njengoba sidumeledwe sikubumbile sikhulu kangaka sabofakazi asigijime nokuqinisela asigijime nokubheketela sisagijima kulolu hambo lesiniko lona. Labofakazi laba ke sisi unaba labathi nababona baqamala abathi nabambona welile aphuma welile ekhathi nemnyama ayamjumela labofakazi labathi kube uyathi nangiwelile kwekuthi lento la njengoba asokwenda solo nje kube uyathi ukuthi ugejwa yini labofakazi sikhuluma ngabo labathi nabambona ukhala tibiyemeke bathi kube uyathi uphumzile ngokuthi wasadotha uNkulunkulu ugejwa yini. Sinabofakazi bazele bakalombala kunemadoda la igijimile lendlela kunemadoda lahlayiwe ashayelwa lendlela kunemadoda la gijimile la agijime thukwa bathi akapheli imali agijime kunemadoda lafakwa afakwa emgonyeni umgoma lobhotshwa umgoma lobethwe empikini sesikhuluma ngamadoda la afakwe amafutha elambila bathi angamlahli Jesu. Kunemadoda la nabantu bazalwane layigijimile lendlela sikhuluma ngaboPetro la labagijimile la bathi noma sekufika isikhathi labaphika khona Jesu bathi bangalahlekelwa sithombe sabo. Madoda lafakazana madoda lawa nathi nawuthi konke mahlabela namhlanje ngiyakozela ngoba ngiyagula kuvele Jobe athi Jobe mina nganganga bese ni KFC etinjeni bathasange nangalinye ngimkhohle lana sikhuluma ngabofakazi lana emadoda kunesitebe kulalaza nawuthi wena mina ngeke ngikhona kumkhonta ngoba ngiyahlupheka avele Lazaro athi mina ngangihlupheka ngidle etafuleni nesitebe ngihlade mvuthuluka bathi nangalinye langa ngimlahlanga Jesu. Kunabofakazi lana lokho kunabofakazi labathi nomugaba kumyeka uNkulunkulu uthi ngoba ngiyithe iplan angulayi option kuvele amadoda kuvele besifazane labayigijimile lendlela bathi kubuyathi ugejwa yini. Situmele tosiqumbi lesikhulu sabofakazi kela kumemethela abasalwane ithi phela sigijima ngekubekethela asigijima ngekuqinisela this is a race bazalwane uthi yohlabelako there is a race that time must run uthi there are victories langane kwane race langane ngaqhubeka ngisagijima bathi kunemthele kunemhlomelo kongani kwalobuhlungu ngane bazalwane the same Jesus lesikhuluma ngaye namuhla wathe akonga akasakanake ihlazo lekufa asekufa kwesiphamba akanaka ihlazo lekufa asekufa kwetigebengu akanaka ihlazo lekufa asekufa lokuhlazo basithi iBhayibheli waqinisela wabeketela wafakufa lokuhlazo kufa kwesiphambano bazakazanga mkhohlo shaka ncane nje kusekhona abantu abangayazi imfihlaka sesiyathandaza phaya kancane nje mando sani kabarabakata lithi ke iBhayibheli bathandekayo emehlo enu akasuki kuJesu longumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwenu. Sekwendekile konke empilweni yakho se impilo yakho seyibile imesi kanje there is God in heaven kunaNkulunkulu ezulwini
ukhanza timo tibheke phansi afika tiguqule tibheke kahle kunankulunkulu ezulwini lakhanza sewukhalile afika guqule tinyembeti lotikhalako atende tinyembeti tenjabani bazalwane kunankulunkulu ezulwini leti tinto kude ilubekela phambili ungabone embili but afika lethe way forward. There is God in heaven. Hallelujah. Sithungele tasiqumbile esikhulu sabofakazi. Phela kokutshela sisi. The day ucabanga give up. Remember Job. Khumbule Job ukuthi anqinqa tilonza bathakazanga amkhohlwe uNkulunkulu. Ukhumbule ukuthi kuna Stefan wagqotshwa ngematshe ngenxa yeluvangeli bathakazanga amkhohlwe uNkulunkulu. Manini bazalwa kuna Paula una Saula lo washawa linyasi kwaguquka ligama wathakazanga kwade bathi lokwendeka wabonga uNkulunkulu. Sifuna kumemethela bazalwane kuhlupheka nokuhlupheka kunamuhla. Tinyemeto tikhala kunamuhla atinolinganiswa nenkazimulo lesitawembulwa ngamanini bazalwane lokhalako longathi tinto kwathi hambi kahle uzuthi umuntu athi ngangikholelwani nangizabala kanje nalokuhlupheka nalolusizi lokulo lamuhla angeke kufanganiswe angeke kulinganiswe nenkazimulo letawembulwa usekho